Sanibonani wengane zawethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kubhike la kuzofinyelela khona le video. Wengane wethu, ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe. Kushone ngosuku lomshado wesintu Umgadli Wosuthu. Kushone ngosuku lomshado wakhe wesintu Umgadli wamaZulu FC Bongi Ntuli oneminyaka engu-32. Udlule emhlabeni-ke ngokukhulu-ke uzuma isibhedlela sasemgungundlovu izolo ngesonto enqotshwa isifo-ke somdlavuza. Kubika ukuthi-ke lo Umgadli-ke uhlasele ukugula-ke emasontweni amabili edlule ngaphambi-ke komdlalo weqembu lakhe-ke nePolokwane City, wabese edlulisela-ke esibhedlela ngenxa yokuba nenkinga-ke yokuphefumula. Ilanga-ke likhuluma noyise-ke walo Umgadli uMnumzane Ntuli ochaze-ke indodana yakhe-ke njengomuntu-ke obezalisa-ke ekhaya futhi uhlonipha-ke laphana-ke umndeni. Ukhulume-ke naliphephandaba-ke ngemuva kokusabalala kwezindaba-ke zokudlula kwendodana yakhe. Uthe-ke bashaqekile-ke ngalezi ndaba-ke wathi-ke umndeni sazohlangana-ke udingide okuningi. Uthe balimele-ke ngokudlula kwendodana yakhe-ke emhlabeni. uNtuli-ke ukusho lokhu nje wanxusa-ke ukuba-ke aphinde-ke ashayelwe-ke ngoba laphana akakwazi-ke ukwanda kakhulu. Uzokhumuleka-ke ukuthi-ke ezinyangeni ezimbalwa ezidlule-ke lo Umgadli washadelwa-ke ngunkosikazi Sinenjabulo-ke uMaZungu Ntuli oyisikhulu-ke laphana esiphezulu-ke saliqembu futhi oyindodakazi-ke kamengameli walo uMnumzane Sandile Zungu. AmaZulu-ke aqhubeke-ke ngeqhubantwala-ke ngalo Umgadli-ke njengoba-ke besakuningi laphana okusabhekiwe kuyena ngenxa yekhono lakhe-ke analo laphana-ke lokubawuzisa-ke inethi. Ngokusho-ke kwesitatimende-ke esikhishwe leli qembu-ke uNtuli-ke ubesanda laphana ukuthola-ke ukuthi unesifo-ke somdlavuza okuyisona-ke okubuya ukuthi-ke sigcine-ke simgojela. Lo Umgadli-ke ubengomunye kwabagadli-ke ababaqavile-ke kuleli qembu. Uke wagijima-ke nakwi-Lamolville Golden Arrows, iMamelodi Sundowns neBlack Masters-ke ukubala nje ambalwa. Ukhulumela leliphephandaba-ke uPhilandlela-ke utshelela ukuthi-ke uNtuli uhlaselwe inkinga-ke yokuphefumula-ke esekempini-ke yaleli qembu wabesexilongwa-ke ngaphambi kokudlulisela-ke esibhedlela. Uveze-ke nokuthi-ke ukushona kwakhe-ke kubehle ngenhla, besanethemba-ke lokuthi-ke uzolulama-ke laphana kwazi-ke kubuyela-ke ensimini. Umchaze-ke njengomuntu obezithoba-ke laphana ehlonipha futhi-ke enamancoko. Besisondelene kakhulu-ke naye-ke njengoba enguNtuli-ke mina ngingundlela. Besibizana-ke ngobafu behlala-ke emamatheka ngaso sonke-ke isikhathi futhi-ke engumqimane esho-ke kanjena. Unxuse kuba-ke balandeli-ke nomphakathi jikelele-ke banikele-ke isikhathi-ke sokubhekana-ke nalesi simo esenzeke laphana-ke bangasilindele. Uthi basazobazisa-ke abalandeli-ke namalungu omphakathi-ke uma-ke sebebonisaline-ke nomndeni kaNtuli noWazungu-ke njengoba laphana besanda-ke ukuthatha-ke inkosikazi-ke kulo mndeni. Ulunga-ke sokhela laphana-ke waphatha leli qembu-ke phambilini naye-ke ubhonge emswaneni-ke ngokudlulisa amazwi enduduzo-ke wazakalisa-ke ukushaqeka-ke ngalezi ndaba. Wengane wethu-ke ilezi-ke indaba-ke ezibuhlungu ngithe ngakuthola zona. Mina-ke sengiphuma kanjalo-ke ngiyintatheli yaku-YouTube.